Intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutuma abaturage biroha mu mihanda bakigaragambya bavuga ko badashaka ingabo za MONUSCO. Udapfiriye ku rugamba rwaho intambara ibera apfira ku muhanda yigaragambya. Ejo kuwa kabiri abantu batatu bapfiriye mu myigaragambyo nyuma y'uko bagabye igisa nk'igitero ku modoka z'umuryango w'abibumbye ONU. Mu itangazo ryasohowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye riri mu butumwa muri Kongo ryemeje ko izi modoka za ONU zagabweho igitero. Batatu mu bigaragambyaga bararashwe barapfa. Izi modoka nazo ziratwikwa zirakongoka. Abigaragambyaga bahise batangira kuzikuramo ibyuma. Wakwibaza impamvu batazikuyemo ibyuma batabanje kuzitwika. Itangazo rya MONUSCO rikomeza rivuga ko izi modoka zari zivuye mu butumwa aho zatangaga ibikoresho kuri bagenzi babo bari mu majyaruguru ya Goma. Ibi ariko siko abaturage bigaragambyaga babibona. Population njo inatamajiwe unani mu barabara. Abaturage bafunze umuhanda basaba ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro gufungura imodoka zabo kugira ngo barebe ikirimo. Izi ngabo zaranze. Twabonye ko bari batwaye intwaro nshya n'impapuro byari bivuye mu Rwanda. Ahantu ho gushwana byatangiriye, izi ngabo zitangira kurasa zica abasivili. Undi muturage wabonye ibi biba yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko izi modoka zari zivuye muri Rucuru. Barashe amasasu menshi MONUSCO yari ivuye Rucuru aho abanzi bacu bo muri M23 bari. Abaturage babonye umurongo muremure w'imodoka bakeka ko MONUSCO iri gutwara abarwanyi ba M23 ibajyana mu birindiro byayo. Abaturage rero basabye MONUSCO guhagarara no gufungura imodoka zayo ngo barebe ikirimo, ariko MONUSCO iranga. Nyuma yo kwanga nibwo barashe ku baturage nabo barakaye bafunga umuhanda. Turasaba perezida wacu gutanga umucyo ku mpamvu MONUSCO iri hano. Turabona ko badakora akazi kabo kabazanye. Duhereye ku byo tubona hano turabona ko bafasha M23. Rero turasaba leta kudufasha kuvana MONUSCO mu gihugu cyacu. Umuyobozi wa societe civile muri teritwari ya Nyiragongo aho iki gitero cyabereye Jean-Claude Mambo Kawaya yavuze ko ari hafi ya Kanyarucinya, ahari inkambi yahungiyemo ibihumbi by'abaturage bataye ingo zabo. Uyu Kawaya yavuze ko izi modoka za MONUSCO zimaze gutwikwa, ingabo z'umuryango w'abibumbye zarashe ku baturage b'abasivili zikicamo batanu. Uyu mubare utangazwa na Kawaya utandukanye n'uwatangajwe na MONUSCO mu itangazo ryayo yasohoye ku munsi w'ejo. Hano ku Ijwi ry'Amerika twagerageje guhamagara ibiro by'umuvugizi w'u Rwanda ngo haboneke umucyo ku byo abaturage bo muri Kongo bemeza ko izi modoka za ONU zatwitswe zivanye intwaro mu Rwanda, ntibyadukundira. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.